Tuhiki tia tu hapai ngara mai o na manu ki e. Wei no toia te waka. Toia rara te waka I roto I ngā haupu keri o uruta. Kia puta mai rā tātou ki te whai ao, ki te ao marama toa taha tu o te rangi. Kei ngā tai, kei ngā wei, kei ngā pātaka wakairi, ngā kōrero e ngā pou o ngā iwi, tēnā koutou. Nau mai rā ki te kupu o te uru I tēnei wā, tēnei te au I kārere atu nei kia koutou. Kei ngā mate o te wā, piki ake rā ki unga I te rauaroa, māna rā koutou e pupu I atu rā ki te tārewa tū o te rangi, ki reira koutou takoto mārire mai ai. Awe anō rā, nau mai rā ki te kupu o te uru, wau tēnei ko Rauru Broughton. Ko te kaupapa o te kupu o te uru e tino e pai ere I ngā kōrero o te reo o te uru e tino ngā pūrongo o te reo o te uru o tēnei wiki tonu nei. Weno e pau tautapungi ana tēnei o ngā kaupapa e ngā reo irirangi e toru. O ia tērā ko te kurimako o Taranaki, ara ko te reo irirangi o whānui tai atu rā kia Kiaure FM, te reo irirangi o rangi tāne. Pēno ki tātā tēnei pūrongo tuatai mo tēnei wā. Kei te au atu rā te iu ara ki te pā o ngā riki, ara ki runga o te pā o rātanga. Kei reira rā ko te wānau paki e tūtū mai ana. E wānau mārama pū ki ngā taonga pūoro. E wānau e mōi o tonu ana ki ngā taonga I ne waiata. Pēno rā, tēnei o ngā kaupapa e aro atu ana ki te I waiata kura mai aroa. E mai aroa no ngā tama nei o te wānau paki ki tō rātou pāpā. Ko rātou matu ake, ko riro nei ki te awairua. Nā runga I tērā me uri atu rā ki tēnei o ngā pūrongo, nā tema e mei ara mo te I waiata ou, ko puta mai I te wānau paki. I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Ko te whakarewanga o te waiata tuatahi a te whānau paki. I te rua te kaumātahi o tēnei marama o here turi kōka, ko kamanap te ingoa. He rā motu hake, mā rātou katoa, I hāpai nei I tēnei kaupapa. Ko te mahi pūoro e rere anei te toto o tēnei whānau. I ahu mai I rātana pā. Ko rātana pā tētahi o ngā wāhi rongonui I te motu, o ngā mahi pūoro I Aotearoa whānui, I ngā tau 5 tekau, ki te 8 tekau, I tērā rautau. Ko tā te mātāmua a James, ko ia hoki te kai whakatangitangi rakuraku no rātou te maringa nui. I whānau mai ai rātou ki tēnei pāhara keke. My father and his whole generation, of course, should know tikaraina, straight lines, and all those musos, I guess I could say we're a byproduct of that generation. Ko te tuarua, ko Gerard, I timata ia ki te ako I te pūtōrino, I mua noatu I te matenga o tōna pāpā. Ko ia hoki te pūoro I whakatangihia e tōna pāpā, ko tōna manako nui, kia kou ngā ake ana pūkenga I tōna pāpā. It's an awesome feeling, being able to pick up the horn and just like my dad did and my grandfather did, and actually he's still playing now, he's still gigging now, my kuku is, and so I'm very fortunate and lucky. I'm surrounded around these people who can, even though my dad's not here anymore, like it's the teachings are still there. And it was cool. Like Dad kind of used, when he was teaching me, he would always give me a few scales to work on, and then he'll give me a scripture from the Bible, to go with it. That was his ways of teaching, and it was awesome. Ko te tuatoru, ko Joel.
Hei ko tāna, he orite tō rātou manua nui ki ngā mahi puoro waiata anō hoki ki tō rātou pāpā. He maha ngā waiata i titoa e ia. He pūkenga maha ona ki te whakatangitangi hoki, e ngari ko te piana me te iere ona tino pūkenga. I do a bit of that, and it's something I enjoy, just to get the pen and the pad out and just write about stories of being home. And I mean, those stories just go on. And then also I did a lot of that at boarding school, being at Hotopaora. I had a music teacher down there that sort of pushed that on me quite a bit. So, and then once I started composing waiata and compositions of music as well, I was just like, blown away with what I actually can do. So I do a lot of that stuff for the brothers. Ko te pōtiki ko Benjamin, ko ia hoki te kai waiata o te waiata nei. He pūkenga maha ona o te whakatangi puoro i ere anō hoki. I tipu tōna maia ki te whakangāhau ma roto i ngā mahi kapahaka. He ai ki aia, e whakawhetai ana ia mo tēnei honore nui ki te waihanga waiata me ona tuakana. It's had a real strong influence, not so much the singing wise, but as performing wise as well. Doing kapaka all my life growing up and coming through the ranks, and so to jump up on stage and sing is not too daunting on me. But kapahaka's played a big role in my life growing up with performing and singing and stuff like that. Ko ta Marcel Martin kōrero, no nā te maringa nui, i whai akolanga nui ia, i raro ia John, he kaupapa nui whakaharahara tēnei mōna, i roto i ana mahi puoro katoa. Because I know it was one of Johnny's wishes to bring family together, and ko tahitanga, whanaungatanga was a big push, and I know this waiata meant a lot, and he knew how it was going to pan out before we did. Like going through this journey, it's pretty awesome and fun, very exciting to do it all with the brothers, but I feel really proud of everyone to come out the end. It's been 2 years. He pēne taki ono tēnei, tāpiri hea ko te kai patu tramu a Api Phillips, kei ngā toa hoko puoro katoa ki runga ipurangi, ka taia te hoko i te waiata nei. Te mehemi, te reo, o te uru. Ka tahi te tāhua te huatau mai o te waiata, come on up, ana. Ko ia tira titi o ngā waiata, e noho huareka mai ana rā ki te hotu mana warawa. Tāno atu rā ki tōna kaupapa, arai, pura mai aroa ki te pāpā ara o te whānui paki nei. Weno ko tāku ai tēnei wā e te iwi i runga i ngā kōrero kua pita mai i tēnei takiwa o Wanganui o te anō e kahatunu ngā tāngata ana ki te hono watu ki te waiata nei, e tino ki te wakarongo watu ki te waiata nei. Ka are kore ki te kutitiro ka piki ake a rā te kounga o te anō te rongonui o tēnei waiata i ngā pae a urewa tārewa atu ai tēnei waiata ki te rangi. Nō re te wānau paki tēnā rawa atu rā koutou e konei au e paki atu ana. O ti anō te timi e paki ake ana ki te rangatira katoa mai o a koutou mai. Ko te reo o te uru tēnei me ana nei pūrongo, ko te kupu o te uru oki tēnei ana e taunaki ake ana i ene o ngā pūrongo i tēnei wā. Manu Arataki Broughton te kōrero ake nei. Ko te pūrongo te wai ake nei, e āngai tonu ana ki te mate pokoko ua nei ara o te uruta. Ko te wāanga ki te wakaora, te pūtake o te pūrongo e tūnei. Ara, e āngai ake ana ki te rongoa ārai ma te uruta. I ngā ringa nui ai tātau, i tai ake a te reo o te uru, ki te takiwā o taranaki ki te mā tonga, ki te āwera. Ki te aa o tino ki te kapo mai ngā kōrero e pāna ki te ārai ma te rongoa ārai nei i te uruta.
Kei konei rā ko te pūrongo a eruera rerekura, koe ia tēnei me uri tātou ki te pūrongo nei. I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Kei te toro atu te puari auara aro e o Taranaki, ki te onga e mai ana i te rāngai matua, kia wero i ara atau mo te mate ko Fiore. Nā te momo Delta, kua pikia kei te taumātanga, kia wero i a katoa ngā tangata e mai ana i te rāngai matua. A koa e toko iti ngā kano i Māori i roto i te rārangi nei, kei konei tonu rātou e wero i ana. In terms of the response from Māori, it's hard to tell at a booking level what that's like, but we are seeing Māori faces coming through, which is awesome. Haere mai, please come, please come. Mō tēnei wāere Māori no ngā rua ene, e tika ana mōna kia ara mai ki konei wero i ai. I've got a little 3-year-old daughter who I really care about, and I've also got a 1-year-old nephew who I'd love to spend time with and stuff like that. And with something like this, you just have to get it. It's like you can't risk their lives for nothing. And it's really important that all whānau is here. And I think that, often it's the kamatu and the kuia down that are able to encourage the rangatahi to be here. But look, it is really important to get this vaccine and protect against this COVID outbreak. And I think with this Delta outbreak at the moment, it has really brought it home to us to show the real need for having the vaccine, because not only do you protect yourself, but you protect others in the whānau and in the wider community. Ko ngā kaimai i te rāngai matua, me ngā kaimai auara te āngaitanga matua. So we're looking at people like supermarket workers, people who are healthcare workers, people working in rest homes, people going into other homes to care for people, public transport drivers. Effectively, if you are leaving your household bubble to go to work and meeting other people, then you are an essential worker, and we really, really want you to get your vaccination. Ei tāna anō, me ranga au koe te rongoa ārai mate, ka tika. Make sure that when you make a choice, it's a balanced choice being made for the right reasons, not because your favourite influencer said, I'm not going to get the vaccine because it's bad and it'll kill you and it's all about 5G and you'll get magnetic and all the other things, right? Don't do it just because of that. Think about why you're doing it too. Yes, the vaccine protects you as a person, but it also protects your whānau, it also protects your iwi, your entire community. Honestly, it's like, are you willing to risk the time with your whānau? Or to do what? It's like you can't go to tangihanas with them, you can't go to anything with your whānau if you don't get it done. You've got to put your whānau first. That's all I can say. Whānau always comes first. Health Board are talking that they'll be able to vaccinate about 1,800 here today, and I think that's fantastic. And it's really good to see that there are some family groups here as well, which is exactly what they're encouraging, is to have the essential workers, but also to bring their family, because when you're in that same bubble, in that same whare, you need to be able to protect everyone in there against this virus. I te mutungai o, kai a koe te tikanga, engari ko te pātaia, e a te mea nui ki a koe. Ko te aumarutanga o tō wānau, kaore rānei, e ruere rerekura, Te Reo o Te Uru. Hoki mai rā e te iwi. Au te anō rā ko te āhuatanga ki tēnei o ngā pūrongo, ana e ki te atu ana te nui o te tangata ana e wai aere ana i tēnei o ngā rongoa ārai ma te uruta. O te anō rā e ai o ki rā ki ngā kōrero whānui, a ko te iwi Māori kāre te tino eke tū ki ngā taumata a uku wakarunga. Ana ko ia tēnei ko tete o ngā āwangawanga oi anō a ngā rotonga auora. Engari nā roto rā i tēnei o ngā pūrongo kuarongo ake rā tātou, ara i te nui tonu,
o te unga e wakaro ake ana kaua ki a rātau anake e tino e wakaro nui ana, nui ake nei, ana ki o rātau wanaunga o te ano te wānau pū. No reira kei a koe rawa te tikanga e te iwi, ina ka ia koe ki te wai o tino ki te ui mai i tēnei o ngā rongoa, hei ārai ara i te mate uruta. Nā runga i tērā karanga mai rā koutou katoa ana kua wāngaia ki tēnei o ngā rongoa koe anō rā hei oranga pūmau wau mo tō wānau nui tonu. Koe no nā runga i tērā i tiwi e tāpiritanga o kōrero oki kukore utu mo tēnei o ngā rongoa ana ue anō tāu ana ka piki a ki hirunga i te roro iko ana ka whakapātu rā ki ngā wā i ara aumaru ana ngā wā i tuku rongoa pēnei. Weno nā runga i tērā e tātai mā me tere rā terere ana ki tēnei o ngā kaupapa matua oki e tūnei. Ko ia tērā ko te ngā wakatātai manu kōrero a motu. Nā, ko te kaupapa matua nui kua puta i ngā kai wakarite i tēnei kaupapa ngā kai manaki te kaupapa nei, ngā manu kōrero a motu. Ara, kei te tū tonu te kaupapa. Ana kei te tū tonu te kaupapa. Engari ara e te irere kētanga. Ana kua puta mai. Ei āpai kia pai ai te rere me te tū o te kaupapa nei. No re koe ia tērā e tātou mā i runga i tērā. Me tauri atu i tēnei wātonu nei ki te pūrongo mo ngā manu kōrero whakataetai āmoti. I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Ko tā te māngai o te kumiti whakahaere o te manawa tū horo whenua a Nicholas Whanotoi. Ko tāna he mea nui kia haere tonu tēnei kaupapa, aha koa ngā kū rarurarutanga o te wā. Te mane kua hipa nei, i huitahi mātou, ko te komiti whakahaere o manawa tū horo whenua ngā kai ako o konei, ki te komiti matua, te komiti āmotu, mo te kaupapa nei mo ngā manu kōrero, kia whakataungia mena ka haere tonu tā tātou nei kaupapa, ko ngā manu kōrero. Ai, te mutunga iho, ai, ka haere tonu, ka tū tonu tā tātou kaupapa. A ka tia ke tēnā no tātou e te iwi te aunga nei ke te aua raru tēnei o ngā pūrongo i tēnei wā. Hoi anora e mihi tonu atu ana rā kia koutou ana e mātakitaki mai ana i tēnei o ngā hōtaka te kupu o te uru. Hoi anora kei te totari tonu wake kia wakatikaina. Tēnei o ngā kātu āhuatanga kia tere pipi wako o tōna puta atu kia koutou i tēnei wā. No re koe ia tērā, e o tia noko te pūtake o tēnā o ngā pūrongo e te iwi kia matua marama. Kei te tūtonu te kaupapa o ngā whakataetai manu kōrero, āmoti, ka tai. Kārua, ko te oi atu i te ao mati iko, ara ngā mai roro iko nei te ipurangi, ka noho mai ko tērā, ko te ara tuku atu, ana i ngā ua take o te whakataetai manu kōrero. No rea, e aua rere ki ana te ara tuku, engari ko taua kaupapa tonu kei te tūtonu. No rea, kia koutou rā, kei ngā mana, waka aere, karanga mai koutou. I wakaro nui ai ki te kaupapa nei, kua kei roto tonu mai tātou i ngā taumaatanga o te uru tā e te iwi. Nare ka pai tērā e tātou mā. Engari ara e te o ngā kōrero kāputa, i roto i ngā wiki, hei waka mana i e te o ngā āhuatanga ki ngā manu kōrero āmoti ana ka te mea nui, e ngā kaunui ai tātou, hei te tūtonu te kaupapa ka tai, me taku mōio ki ana ko te wā i ki ngā
kai kōrero, ngā mani kōrero o te motu, tātou tamariki, putanoa, e wama, ana kei te tino arikoa, e kakakau ana, e iri pū ana, ara ko te ngā kau i ara tau. Nō reira, e te kaupapa ngā mani kōrero, ngā wakatai te mani kōrero, ngā motu, karanga mai, tēnā koutou. Weno e te iwi ko te kupu o te uru tēnei, weno e waia kenei, ko tātou nei a pūrongo a wakamutunga. I puta i te wiki nei, i runga i te reo o te uru. Weno ko tēnei o ngā pūrongo e puta kenei e tino kai ngā kau, ara ko te kai tonu te kaipa. Ka tika. Ana ka noa mai ko te kai tēti mea nui ki a tātou. Ana ko ia tērā, ko te wā tēnei ki te nuinga o te motu, kua tau mai tātou ki te taumata o i te tuatoru. Au ngātu i a tāmaki makaura. Nā runga i tērā, kei te tūera mai e te i o ngā wā ware kai. Wēnei te wā i Kentucky Fried Chicken, kei te tūera mai a kona. Me tērā tū o ngā wā i makitāna, e rā wā i nana. Ana e tūana, e tūera mai ana ki te nui i tēnei wā. Ara tūano te roa o ngā rārangi waka i puta tūau i nanai. Ana ki te tūau, ana te roa o ngā rārangi nei. E a upera tūana. Ngari ko te wā i ki tēnei o ngā pūrongo, e titiro ake ana ki ngā kai o te kāinga, ngā kai Māori ake nei tupu mai ai a papatuanuku, he tupu ānuku, he tupu ānuku te tino aronga o tēnei o ngā pūrongo ara ko te kai aua. Nā runga i tērā. Ko te pūrongo nei nā eru ere kura me uri a rawa tātou ki te pūrongo i tēnei wā. Ka tinoa ke te iwiteanga nei, kāre te puta oki tēnei o ngā pūrongo ki te whai ao ki te ao marama. Aweno, nā runga i tērā, tēnei au ka mi ake o te anō kia koutou katoa, i waitaringa mai nei, e waitaringa tunu mai nei ki tēnei au ngā kaupapa, kia tau ko ngā manakitanga ki runga i a koutou. Weno, ka tika oki kia tuku atura ko ngā mi i tūturu ki runga i a koutou, e te māngai pāo, nā koutou i o mai, ko ngā raua awe, ngā uru, kia rere pai ai tēnei o ngā manu. Weno ko au tēnei ko Rauru Broughton, e miri ake ana ki te tini, ki te mano, tēnā koutou, karanga mai, oia no, ki runga, ki raro, ki wao, ki roto, rire au, pai mai.